Haga jinglakai Subroto Cup Under 17 semi-final happening ke Manipur Pyrshah ika Sri Lanka. Aba pai syakane ke jinglakai ke Manipur kalayo bat benki jar nengkong. Haga minit ke ba arpeu sau lengba uheroba. Badai lambang ke shikul ke Manipur katam haga kela step. Bad kumjuru hadu bukut ke jinglakai da shikul lanot. Bad lengba ke jingjob ke Manipur kalayo ban Rung syaka final jong ke Subroto Cup Under 17 mentau Snem arah jar arpeu sau. Hagway par kajinglakai semi-final happening ke Meghalaya, Pyrshah ika Arunachal Pradesh. Badbaro artli ki Kenhun kidai naga Thai North East. Haba pai syakane ke jinglakai ke Meghalaya kalapen Biang ya ke jing klan bor jongka hakane ke jinglakai Subroto Cup Under 17 Hadien bagalala bad pelimsuk ya ke Arunachal Pradesh hadu nyeu lanon. Haga bagalayo ben tap argul haga kela step bad hadu sangul haga kela min. Baleng bagane ke jing job ke Meghalaya kalayo ben Rung syaka final. Badgani kun Pyrshah ika Manipur kabdai ka Kenhun ka ba Klanbor naga Thai North East. Badgani gadai ka sin ka ba R naga benta ka Mynken Christian Higher Secondary School Bhoirambong bani Rung syaka final. Hadien khat lai Snem katana du Snem arhajar khatway. Badngi kermen ba mentau Snem arhajar arpeu sau ka Mynken kan sakhori ka nam job hagani ka jingla kai Subroto Cup Under 17.